La famille Jambe Kisi woni mo waccanela hakke yewten fi o bandirawo men do har mi fala ka wolde fi mo kono bui posani la question concernant o bandirawo men do sa woni wado video yimbe ben sikkay tia toutes les informations haray wonde hay kambe harabe jukti information jidim buruma antigi en fait puis on go to no enervalang et analyse di himbe ben ka réseaux sociaux do exemple wi ugol ke neddo simo Afrique oye jiwo hara o andi o wawata hiwrade on jiwo sakko mo wi'a himo faala on jiwo kono alay tulle de porto o inna ko on jiwo o faala o jomba on jiwo o adda mo leyde porto hatta on jiwo trompa mo o yi on logiquement holli que vous êtes faible. Holli que vous n'êtes pas mature en fait. Si bonne wadi kondanu bonne den taw. Après conseil. Konaya aru conseil a ime ben. Ça y a dénoncé bonne den. Hey, Allahu on dalali wi danejo no buri balejo la no burani mo balejo mardo jawdi no burani mo miskin miskin no burani mo mardo jawdi labado no burani mo mardo Allah on dalali dum sadi ko burdo mo rewde wo ko burani mo gorko be no mérite sonnajo labado gorko be e tagado ko faala kon ko dul landoto da film so yi buy traverser au désert sinama les vrais hommes hay si a traversé au désert ari Europe ari wi dandian ari do hay sa réussi sali dis-toi que tu es un homme réussitons ko Allah jogiti on a forcément en fait c'est-à-dire a wadi ko goto susata mona gorko wala ta en fait réussitons non ko Allah jogiti en fait wobbe réussissent wobbe ronka réussisude wobbe yawa wobbe neba jongo fala da on ko wiata hayda fala menace on jiwo don janfikema ko on jiwo don doit dénoncer de comment be on jiwo don doit sapede hay nyama kala be wi wo hande una be nguda bete ko isirabe da bete mo men ngari avance be jombay masi be jomma ne bi dum be ndara e famille enen joni ko ene woni yaade ton famille kino hino fini yewta entre men ngenen don si yewti entre men après hollite mo be ngara be woni obligé accepter ko ma wi ugol no jombe af Europe ga oto njombu iton Africa do hey himbe be no Europe do lande be won be Europe do be jube won be do ko hendagol be ko honno e wonde yawgol dépense mbudi mum yaha jomba Afrique no buri jombugol do onon do wiwde ko hombo wakkilo to dépense gol mbudi buy plus de 11 000 euros 10 000 euros o adda jiwo itam Afrique o adda mo do hara jube no yombi do ayna jube no yombi leyde porto do ayna rewbe no woni facile reyde porto do ha inna hayda faala jombugol mo yewtududa wo
atawai kanko ko marchandise condition ji do wadanta madi ndala tawa teneta boyino joyi do jombali ton sikkube fala ka jombuli am kono rewbe no satti peri odo gorko ko vrai gorko ko wawi don taw dépense gol jiwo wadam ma o resisito jombugol on jiwo don c'est non maintenant si jiwo wadi dugliyagal Allah wo ngasa ko dano musiki no joji buri Allah habbo mo kafen min ko mi weta wono be bandirabe am rewbe ino wodi go worbe buy dugulabe mi ande kal rewbe buy dugulabe no wodi si gorko ari subikema o acci rewbe ben foko dudi andi Allah wana ko mojo ko enen ko midi ko dum Allah dudi nan rewbe ben fandini worbe ben si Allah dudi no worbe ben fandini rewbe ben worbe be wardayno si woni ha goddo subikema wi ko ango fala accepti ota acam fo d'abord goddo wawata arde wiya ko ango fala yo wonu nene bibbe makko ben tawa on no nyuma soit ko wadata ko anyirta mako madum harado ko peut-être ko goddo ngi problème ka hore ton mais goddo wawata arde o subuma harako suwa makko harade o impose naka mahara ya hali karamo ko fiyo jombe harako fale makko o yi mo fala ma wanyama jamais hara wona awoni responsable jamais donc are ko e watta hila surtout on be yewta be ben ka réseaux sociaux do watta na hila e gorko be hino mérite debbo labado debbo ko labada wo tine personne gorko ko labada wo tine personne parce que ça mayi ka lady on ka deoda ka si mayi ka lady ko an holli que an debbo on holli que a mérita gorko parce que gorko on déjà o dépense propre argent mako itima e son jawa 10 €. Est-ce qu'on va mi? Donc watangolila epijini watangolila yotere ande no na o sonnaji do tungo sapi ko en général won moni wolu demi ko en général fi on femme au fait yotere na yo do focaliser vite yotere ko en général adaybe be ndo fottebe do jommindira ko fi fopon min yotude donc ye wattani la fota e yewtereji men den ka réseaux sociaux ara ya bon entendeur salut la famille.